Hagajing lekai FIFA World Cup Raw 16 hapdeng ka Canada Persya ya Morocco. Apa bahas kini gajing lekai kelas step kilekut de gajing khat balada bro artili tim ki Persang batin gol iwi Persya iwi Henry kilekut de gajing khat. Kat bah ba ban teng sekala ka arpat ka Morocco. Kali yo ban lam khamat ya gajing lekai ni ke basan theu leng ba punahi. Kat ba ha menit ke ba proper punahi uli yo bang ban tep se jugol damata ka Morocco ka dang pes kum susu ka Morocco ban khur ke nam job kan ba ka Canada kal du jing kerman ban pun job ya kan gajing lekai kan ba so ban ba tar gajing lekai ka Morocco kali yo bang ban tep se jugol yang ba urahimi ha kuni ke ba kandai pe plus ra ba urahimi ha gajing lekai ulun long lu kum tau substitute player uli ban tep jugol damata ka Morocco kan ba ru gajing lekai ka Morocco yo khur ke nam job hadin magalak ban film ya Canada lalai lalu gol yang bahkan gajing job ke Morocco kali ban rum sa quarter final. So we waiting like a World Cup Round 16 pada ke Paraguay Persya ke France. Apa pas kini gajing lekai akal last step kilekut de gajing khat kilam la penjar walada bro asli tim kam tam ko France kali yo bun teli ki kabu ban yo ban tip gol Henry kal na gajing ya dapalat gol ke Paraguay. Kan badai bani ke ban yo pro orang abdin ke Paraguay lo kopet ur ya orang lekai ke France udi Serie A kan ba ke France kali yo sendan penalti ya ke bal kenjat dau Kylian Mbappe bat Kylian Mbappe ur lah ban pendru jelang ya kan penalti siapa gol awli ke ban yo pro kan ba ada buku kejing lekai ke France kali yo ban khor ke nam job hadin magalak ban film sedit ya ke Paraguay let sigol donat yang ba kene kejing job ke France kali yo ban rung sa quarter final kan kido besar ya ke Morocco haka quarter final. Teman-teman page saki program jing leka World Cup kibading posting senyabat kumju ke pola time step ka Brazil kan bersya ke Norway ka jing leka Raw 16 hakapor ciuji steng senya ka Brazil ka winning team kiba klan bor ba ke Norway ru ka don yo Erling Haaland ka winning team ba kam klan bor ba menta samoy kiba job na pining kine kin ru yo rung sa ka quarter final kila bang hidup bersaru ya ke Mexico lene ya ke England te so we bajing la ka World Cup kata ka dei pedeng ke Mexico persa England ele ka por sans teng la sama step ke pedeng ka jing la ka Raw 16 ki bejob ne pedeng kini ru ki hidup bersa ya ke Brazil lene ke Norway datang kini ki program jing la ka World Cup ki bedei posting senya bat kunju ngla banong ta kamit na mara ka paron mit on jing la ka World Cup dan tang posting senya bat kunju pola sama step tel nakapadi itu ibadang temai yang pahaban benar bangin itu subscribe badan pin ai kemudian kecing susan ko bless sibone